Ovogodišnji najveći svjetski sajmovi namještaja potvrdili su: mramor se na velika vrata vraća u naše interijere. U ovom slučaju riječ je o kuhinjama. Ne koristi se samo za radne plohe, već i za fronte. Blagovaljski stol od mramora zahtijeva posebnu vrstu interijera. Znači, ja bih rekla da je to prvenstveno luksuzan interijer gdje se on može prezentirati u punom svom sjaju. Zatim ga možemo vidjeti često puta u javnim prostorima, kao što su recimo hoteli, restorani, čak i neki medicinski prostori koriste mramorne površine. Mramor postoji u raznim varijacijama, sve ovisno o tome koji su se minerali tisućljećima nakupljali u kamenim stijenama. Međutim, jedna je vrsta ipak najcijenjenija. Konkretno ovdje je jedan mramor Carrara koji je doživio procvjet sa zadnjih godinu dana. Njega nalazimo zaista i u kupaonicama, saunama, privatnim vilama, podovima, tako dalje. To je Carrara koje, ja bih rekla, hit ove godine. Treba znati da je mramor vrlo specifičan za održavanje s obzirom na to da je porozan. Uz to, nije baš otporan na mrlje, pa tako su najveći neprijatelji cijenjene Carrare kava i crno vino. Svi ćemo se složiti da mramor u interijeru nosi dozu luksuza, ali isto tako većini predstavlja luksuz priuštiti si taj materijal. Zato danas postoje imitacije. Jedan novi materijal koji se jako puno upotrebljava u arhitekturi, znači u zidnim oplatama, u namještaju, u proizvodnji namještaja, znači to je spoj stakla, znači karinog stakla i keramiku koja ima print bilo kojeg uzorka mramora. Time smo dobili ne samo čvrstoću, nego i kvalitetu i jedno jako lako održavanje materijala. Dodatne prednosti imitacije su što se ploče mogu raditi u velikim formatima. U ovom slučaju opet je riječ o blagovaonskom stolu. To su specijalne ploče koje su debljine 3 mm i koje se specijalnom tehnikom lijepe za kaljeno staklo, imaju veliku čvrstoću i otpornost i možemo raditi znači velike pokrovne stolne plohe, zidne plohe kako sam i navela, znači male formate, male kofi stoliće, znači za kuhinske plohe, kuhinske otoke, znači ima široku namjenu uporabnu. Mramor danas imitiraju tapete, keramičke pločice, ali isto tako i razni materijali od kojih se rade klub stolići. Bilo da je riječ o pravoj stvari ili imitaciji, vjerujem da ćete se složiti, mramor interijeru daje posebnu monumentalnost.